Poštovani poljoprivrednici, dragi naši domaćini, svi vi koji ste jednom nogom na beogradskom asfaltu, a drugom na njivi, dobrodošli u emisiju Selo 011. Ovo izdanje Sela 011 posvećujemo nastupu Gradskog sekretarijata za privredu na nedavno održanom 86. poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Štand Gradskog sekretarijata za privredu posljednjeg dana sajamske manifestacije posetila je delegacija grada Beograda na čelu sa zamenikom gradonačelnika Goranom Vesićem. U ovom izdanju emisije Selo 011 vidjet ćete kako se pčelari svrstani u Beogradsko udruženje predstavljaju kupcima i čemu se nadaju u novoj sezoni. Sekretarijat za privredu grada Beograda predstavio se u punom sjaju i bogatstvu sadržaja na 86. sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, posebno u delu poljoprivredne proizvodnje. A imalo se šta i prikazati i ponuditi posetiocima i gostima, naročito onima sa visokim zahtevima i rafiniranim ukusom kada je reč o hrani i piću. Lepo za oko, još lepše za nepce. Tokom 6 dana zalihe proizvoda se istanjile. Ko proba, po pravilu i kupi. Vredan i sposoban tim predvođen gradskim sekretarom Milinkom Veličkovićem okupio najbolje što beogradski proizvođači zdrave i tradicionalne hrane i pića mogu da ponude. Na štandu su rame uz rame proizvodi iz domaće radinosti i sofisticirani proizvodi iz velikih pogona koji zapošljavaju na desetine radnika. Ko još nije čuo ili probao fantastične bibli čvarke? U vojvođanskoj prestonici čvaraka beogradski bibli čvarci osvojili su sve što se od medalja i nagrada može osvojiti. Naša kompanija se bavi proizvodnjom čvaraka i proizvodnjom domaće svinjske masti. Mi u asortimanu imamo samo 5 proizvoda. To su domaći čvarci, ljuti domaći čvarci, sitni domaći čvarci, pekarski čvarci i domaća svinjska mast. I za svih 5 proizvoda smo na 86. međunarodnom sajmu u Novom Sadu osvojili 5 zlatnih medalja, od toga 2 zlatne medalje i 3 velike zlatne medalje. A takođe u grupi proizvoda naša domaća svinjska mast je proglašena najboljom domaćom svinjskom mašću u regionu. Nakon nagrade, ali ovo izgleda rekord. Pa samo 5... Jeste nikad dobili više nagrada? Ne, nikada više. Samo 5 proizvoda i samo 5 zlatnih medalja. To znači da se vaša firma razvija i u smislu kvantiteta i kvaliteta? Apsolutno. Imamo 45 zaposlenih. Kad smo krenuli, bilo nas je 5. Utrošimo velike količine, čak 9 tona dnevno svinjske slanine u proizvodnji. I na kraju smo dobili i povelju međunarodnog sajma u Novom Sadu za kvalitet naših proizvoda, za vrhunski kvalitet naših proizvoda. Šta dalje? S obzirom da smo mi prošle godine u Briselu na jednom velikom takmičenju u Institutu za superioran ukus i kvalitet osvojili za tada naša 2 proizvoda Mišelinove zvezdice i da smo aplicirali i dobili dozvolu za izvoz u zemlje članice Evropske unije. Sada imamo priliku da plasiramo te proizvode, odnosno ja bih rekao da ne da popunimo to tržište, ali da odškrinemo ta vrata. Pomenuti čvarci našli su svoje mesto i na trpezi izlogu koju su domaćini pripremili za ugledne goste i za dobar zalogaj uvek spremne pripadnike sedme sile. Teško je odoleti i ne probati bar malkice od ovih divnih mezetluka i đakonija i pre dolaska gostiju. Posle ukusnog i raznovrsnog fruštuka valja uneti i malo svežih prirodnih vitamina. Zato su se pobrinuli na daleko i na široko poznati gročanski voćari. Domaćica štanda, predsjednica opštine Grocka, Živadinka Avramović, ne mora mnogo da hvali izloženo voće. Slika govori više od 1000 reči. Gradska opština Grocka je ove godine takođe zastupljena na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu sa svojim proizvodima. Imamo trenutno izložene jabuke koje su prošlogodišnja proizvodnja, ali i po čemu smo poznati, to su ove prelepe trešnje i jagode koje su iz ovogodišnje proizvodnje. Ono što je nama posebno drago, to je da se polako sa oživljavanjem proizvodnje jagoda očekuje da gradska opština Grocka povrati svoje pozicije koje je nekada u tom
u toj proizvodnji imala. Ono što želimo da najavimo kao događaj, to je da 25. maja na teritoriji gradske opštine Grocka u mesnoj zajednici Ritopek se odigrava, odnosno održava manifestacija Sajam trešanja, gde će biti prisutni i naši hladnjačari, ali i individualni proizvođači trešanja, s obzirom da je to trenutno naš glavni izvozni artikl za istočno tržište. Za 25. maj smo se potrudili da pozovemo više od 10 ambasada koje će biti prisutne. Imaćemo odgovarajući kulturno-umetnički program, biće dostupno 40 tezgi na kojima će naša udruženja žena izložiti svoje rukotvorine i naravna stvar, biće i adekvatan kulturno-umetnički program, pa vas sve skupa zato pozivamo da dođete i da prisustvujete tom našem događaju. A ono što će, kao i prošle godine, biti posebni kuriozitet, to je mogućnost koju ćemo ukazati našim gostima da sami dobiju korpice i beru trešnje u voćnjacima naših proizvođača. Posle doručka valja ruke prati. Sapuni kao iz bajke. Ne zna se da li lepše mirišu ili bolje peru, leče i neguju kožu. Majka i ćerka, vlasnica ove mirišave kolekcije i porodične firme, Kuća dobrih mirisa, koja spravlja od prirodnih organskih sastojaka napravljena umetnička dela, upozoravaju kupce da sapuni nisu jestivi. Lep izgled i miris potiču od raznog lekovitog bilja i eteričnih ulja. Hemije ovde gotovo da i nema. Iza modernih tezgi u pročelju štanda vazda se nešto sprema, secka i uvija. Ovde se prodaju sirevi kakve, verujemo, većina vas nije probala, i testenine, prožete i filovane raznim na izgled nespojivim ukusima voća i povrća. Preduzeće Domacini nadahnuće za svoje proizvode nalazi u originalnoj sintezi italijanske i srpske tradicije. Domaći kajmak, sirevi, kačkavalji, sve po domaćoj recepturi, stigli su iz priručne mlekare poljoprivrednog gazdinstva Janjić Ljiljane. Goste predvođene Goranom Vesićem, zamenikom gradonačelnika grada Beograda, dočekuje domaćin štanda Milinko Veličković. Zamenik gradonačelnika Beograda u prestonici zdravo dobre hrane ne samo da nema kompleks niže vrednosti, već ima sve razloge za ponos i zadovoljstvo. Beograd je u poslednjih nekoliko godina postao prepoznatljiva tačka na agrarno-prehrambenoj mapi Srbije, ponajviše zahvaljujući tandemu Vesić-Veličković. Meni je veliko zadovoljstvo što sam ponovo na sajmu na štandu grada Beograda na Novosadskom sajmu poljoprivrede. Kao što znate, ovo je najveći sajam u regionu i mi smo veoma ponosni što po 4. put grad Beograd zajedno sa svojim poljoprivrednicima organizovano učestvuje na ovom sajmu. Od 2016. godine mi svake godine povećavamo izdvajanja za poljoprivredu. 2016. godine grad Beograd je izdvojio oko 40 miliona dinara za pomoć našim poljoprivrednicima, da bismo ove godine došli 2019. godine na 200 miliona dinara. Pre 2014. godine se maltene nije izdvajalo za poljoprivredu, što je veoma čudno s obzirom da je Beograd posle Vojvodine najveći poljoprivredni region u Srbiji. Mi imamo 242.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega se oko 150.000 hektara obrađuje. Oko 20 do 25.000 hektara poljoprivrednog zemljišta se iznajmljuje. Prema tome, Beograd, osim u turizmu i nekim drugim privrednim granama, vidi svoju šansu u razvoju poljoprivrede. O tome se nije puno govorilo u Beogradu poslednjih godina, odnosno u ranijem periodu, ali poslednjih godina mi se time ozbiljno bavimo i jedan od načina da promovišemo svoju poljoprivredu je da budemo i na ovakvim mestima da se skuplja poljoprivreda čitavog regiona. Ono što želim takođe da kažem, to je da smo mi ove godine u izmenama dopunama zakona u glavnom gradu dobit ćemo nove nadležnosti kada je u pitanju poljoprivreda. Grad Beograd će dobiti nadležnost, dobit će svoju poljoprivrednu inspekciju, koja je veoma važna, da ćemo na taj način kontrolisati izdavanje poljoprivrednog zemljišta, jer sav prihod koji mi imamo poljoprivrednog zemljišta ide u atarske putove, znači ide u samu poljoprivredu, ali ćemo, pošto će taj prihod biti bitno veći, koristit ćemo ga i za službu poljočuvara koju ćemo uvesti u Beogradu od sledeće godine.
godine, kao što ćemo ga koristiti i za neke dodatne subvencije kada je u pitanju poljoprivrede. Mi smo upravo završili konkurs za ovih 200 miliona dinara koje smo raspisali za naše poljoprivrednike na teritoriji grada Beograda. Imamo prijavljenih, ja mislim, 1400 i nešto poljoprivrednika, što je rekord. Nikada ne je bilo više poljoprivrednika prijavljeno. Uglavnom se prijavljuju za poljoprivrednu mehanizaciju, ali ove godine moram da kažem da je hit pčelarstvo. I zaista puno nam se prijavljuje njih kad je u pitanju razvoj pčelarstva, tako da se nadam, povećali smo čak i novac koji dajemo za pčelarstvo, tako da se nadam da ćemo neke od tih najboljih pred nas, da ćemo neke od tih najboljih projekata apsolutno sigurno podržati. Bavit ćemo se narednih godina time da više izdvajamo i za vinovu lozu, odnosno za one koji ulažu u tu vrstu, tu granu poljoprivrede iz prostog razloga što to podrazumeva i neke druge stvari. Podrume, smeštaj, to je znači razvoj turizma i to je nešto što je za nas važno, s obzirom da je turizam najbrže rastuća privredna grana u Beogradu i možemo naravno proizvodnju hrane uvek da povežemo i sa turizmom i to je nešto što je veoma dobro. Znači, želim da se zahvalim prvo našim domaćinima iz Novog Sada, gradu Novom Sadu sa kojim imamo zaista dobre odnose, jer kako bi bilo dva najveća srpska grada i treba da sarađuju. Želim da se zahvalim sa Novosadskom sajmu koji nam uvek izlazi u susret. Ovde imate 12 beogradskih opština koji se svaki dan predstavljaju, imate neke od naših proizvoda. Verujem da će naši proizvođači videti svoju šansu na ovom sajmu i da će naprosto plasirati neke od svojih proizvoda, a grad Beograd će nastaviti da ulaže u poljoprivredu. Kao što sam rekao, poljoprivreda je za nas važna grana privrede. Mi smo najveći poljoprivredni region u zemlji posle Vojvodine i jednostavno imamo potrebu i smatramo to dobrom našom razvojnom šansom, kako za zapošljavanje novih ljudi, kako naravno i za razvoj nekih drugih grana privrede, kao što recimo turizam, kažem, poljoprivreda je sa tim povezana. U svakom slučaju, drago mi je što Beograd ima šta da pokaže. Svake godine imamo sve bolje štandove, sve više proizvoda, jer proizvodnja zdrave hrane nije šansa samo za Beograd ili za Vojvodinu, koji je naš najveći poljoprivredni region, to je šansa za Srbiju i Srbija tu šansu treba da koristi. I u svakom slučaju, drago mi je što smo 4. put ovde i doći ćemo i sledeće godine i svake godine će nas biti sve više i svake godine ćemo imati sve više proizvoda koje ćemo moći da ponudimo. Pa evo, grad Beograd 4. godina za redom učestvuje na Međunarodnom sajmu poljoprivrede. Ovde imamo 27 izlagača iz 12 beogradskih opština. Ove godine na sajmu 14 njih od tih 27 je odnelo nagrade Beogradskog sajma, što zlatne, što srebrene medalje. To znači da je u Beogradu i tekako zastupljena poljoprivreda. Grad Beograd ima negde oko 242.000 poljoprivrednog zemljišta, od toga oko 150.000 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta. Oko 33.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i 22.000 poljoprivrednog zemljišta hektara imamo u državnoj svojini koje izdajemo u zakup. Tako da slobodno mogu da kažem da je grad Beograd poljoprivredu svrstao na jako visoko mesto na ukupnoj lestvici razvoja privrede grada Beograda. I zato nam je značajan i ovaj sajam i svi sajmovi gde mi možemo da naše proizvođače koji su uspešni u svom poslu predstavimo i da oni pokažu šta ima da ponude, da to mogu da vide svi drugi. I učestvovat ćemo naravno i iduće godine na ovom sajmu i svake naredne. Malo pre zamenik gradonačelnika gospodin Goran Vesić rekao da je 2014. bilo samo 20 miliona za podsticaje za poljoprivredu iz gradske kase opredeljeno. Ove godine, 2019. mi smo iz gradske kase opredelili 200 miliona za podsticaje za poljoprivredu. Upravo smo završili 4 javna poziva i oko 1400 je pristiglo prijava, što je zaista apsolutni rekord. Najveće interesovanje je za poljoprivrednu mehanizaciju i što je, mogu da kažem, ove godine jedan boom, hit, jeste pčelarstvo. Imamo ogroman broj pristiglih prijava iz oblasti pčelarstva, ali takođe smo i subvencije za pčelarstvo povećali i to dosta značajno. 2015. prvi put je krenulo da se subvencioniše pčelarstvo sa nekih simboličnih 2 miliona. Mi smo za ovu godinu opredelili 30 miliona za pčelarstvo i mogu vam reći da je to zaista dobar pokazatelj.
važna promocija beogradskih privrednika na sajmu u Novom Sadu, kontinuitet u saradnji sa Sekretarijatom za privredu i gradom Beogradu se pokazuje upravo što iz godine u godinu ima sve više i više proizvoda koje se proizvode na teritoriji grada Beograda. Važne su subvencije koje su sve veće i veće, ove godine 200 miliona dinara, ali je važna i ta direktna komunikacija, obuke, radionice koje se odvijaju čitave godine i predlozi koji stižu u Sekretarijat za privredu i u gradsko veće i generalno u grad Beograd i u naše gradske opštine i zajednički se trudimo da ih sprovedemo u delu. Blizina beogradskih pijaca i blizina tržišta daje komparativnu prednost našim proizvođačima i mi kao Skupština grada Beograda, kao Savet za zapošljavanje, kao naš resorni sekretarijat, Sekretarijat za privredu se trudimo da budemo što bolji njihov servis, a ove zlatne medalje govore dovoljno o njima i nagrade koje dobijaju. Oni su naravno opravdali to poverenje i naravno smo ponosni što kao rukovodioci grada Beograda imamo čast da sarađujemo sa ovakvim privrednicima kao što su danas na sajmu u Novom Sadu sa nama i oni koji nisu, a nadamo se u budućim godinama će sa svojim proizvodima izaći na ovaj i druge sajmove. Nema moderne i uspešne poljoprivrede bez primene najnovijih tehnoloških dostignuća. Radivoje Pavlović, rođeni Leskovčanin, u daleki Rostov na Donu otišao je pre 35 godina. Vratio se da svojoj zemlji podari apsolutni hit. Kompozitni materijal, fantastični performansi i niske cene, od kojeg je između ostalog sagrađen Moskovski aerodrom. Naša firma bavi se kompozitnom armaturom, profilima i stubove za struju i kablovske postavke kablova. To su kompozitni materijali izrađeni iz balzatove rude i kvarcnog peska. Znači, koriste se u poljoprivredu, građevinarstvo, znači u poljoprivredu za voćarstvo, vinogradarstvo i protivgradne mreže, sve to radimo i stubove za to. Specijalno preporučujemo zato što da narod ne uništava više prirodu, a ovo i da pravi pritke, stubove za vinograde i za paradajs i za sve. Ovo 100 godina ima veka, a vrlo je jeftino i za plastenike. Znači, ne treba da se seče drvo da bi se pravili stubovi i pritke. Ekološki je čisto, znači proizvod je napravljen od balzatove rude i kvarcnog peska. Ne zagađuje sredinu, ne prima toplotu, ne prima hladnoću, ne raspada se. Klasičnih materijala od čeličnog armature je lakše od 8 do 10 puta. Ovo pa vi to lagano dižete. To nema nikakve težine. To je u jednom tonu, u jednoj toni ove armature, recimo 12. ima 12.000 metara dužnih. A cena je povoljnija od klasične? 40% je jeftiniji od klasične armature, čelične. Gde vi to prodajete? U Beogradu na Smederevskom putu smo, dom kuća 6G. A radi se po licenciji ili je uvoz? Radi se i uvoz i po licenciji. Imamo sertifikate, znači ruske, slovačke, češke, poljske sada i mi dobijamo. I Republika, Bosna je uradila sada, BiH uradili su sertifikat imena za našu armaturu. Fabrika nalazi se u Rostov na Donu. Kada mi sada dobijemo sertifikat, napravit ćemo ovde u Srbiju. A vi ćete tek da napravite fabriku? Da. Očekujemo sertifikat skoro i odmah tog momenta pravimo zavod. Ćete ljudi da zaposlite? Od 60 u jednu smenu, ako ste to kad bude uspešno, nekih 150 čoveka radi dnevno. Hvala vam, Vera, svaka čast. Kad se podrani, često se zaboravi na doručak. Vreme je da se malo predahne i bocne nešto od izloženih specijaliteta na štandu Gradskog sekretarijata i na štandovima drugih izlagača. Zvanični deo posete je završen, pa gosti odlaze da obiđu sajam. Zamenik gradonačelnika očigledno nije mogao da odoli, pa se vratio, ovoga puta bez pratnje, da kupi svoju omiljenu poslasticu. Svuda pođi, svojoj kući dođi. Kako mi se nije dopalo? Dobra hrana? Jeste, samo dobra, beogradska prava. Beogradska, i Srbija i Beograd su... Tako je. Kao što vidite, imamo dobre proizvode i svake godine su sve bolje. I vrlo su inovativni. Ovo mi ste vi lepo čela da smo vidjeli. Tako je.
Čim grane proleće, u pčelare se uvuče neki slatki nemir. Kreću poslovi oko pripreme društava za predstojeću pašu. Svi se nadaju da će krajem maja bagrem obilno zamediti. A vreme je i da se ljubitelji meda i proizvoda od meda podsete na bogat asortiman zdravog i prirodnog meda. Društvo pčelara Beograd okuplja 1000 pčelara uglavnom sa teritorije Beograda, ali i iz drugih medonosnih područja Srbije i organizatore prolećne prodajne izložbe meda. Evo, proleće je krenulo. Ovo je, da tako kažem, nagoveštaj svega onoga što ljubitelje meda očekuje ovog proleća i leta. Tako je, sada pčelari počinju ovo, radimo prezentaciju ljudima da se snabdeju sa pravim medom, jer sad u ovom vremenu je buran razvoj, tako i kod ljudi, da bi koristili zdravu hranu i da ne bi dolazili u situaciju da dobiju grip ili neke prehlade. Med štiti od tih nedaća. A pčelari su sada zauzeti jer ovaj buran razvoj trebaju da pripreme društva za jednu od glavnu pašu u Srbiji, a to je bagremova paša. Tako da su pčelari većinom zauzeti oko pčela, ali i moraju da se i ovde posvete ovima, da se ljudima, našim građanima ovde u Beogradu, da mogu da dođu da kupe od pčelara med, ne med koji ko zna kako i gde pravljen i ovo je znači med koje su pčele napravile. Kuća zdravlja i lepote. Jeste. Zdravlje i lepota, a sve na bazi meda i proizvoda od meda. Na bazi meda i biljaka, kombinacija. Kombinacija. Jeste. Pored toga što je med dobar za delo, dobar je da se stavi iz polja. Recimo imamo odličnu kremu za lice, neven sa medom, lavandu sa medom, pa krema za protiv mladalačkih akni i bubuljica, potpuno prirodna sa propolisom. U ovim melenima je pčelinji vosak u kombinaciji sa različitim biljkama, zavisi od nama. A recite mi, jeste vi prvo bili pčelari, pa ste onda prešli ili kupujete med? Kupujemo med i ostale pčelinje proizvode od naših. A kako to? Zašto niste recimo počeli samo čisto hemijom da se bavite, nego ste se odlučili za med? Ja ne volim hemiju. I mislim, ne stavljam ništa od hemije ovde. Znači, to je bilje i med. I med. Lekovito bilje i med. I ta kombinacija se pokazala... Odlično. Evo nam opet homoljskog meda. Nigde se ne može bez homoljskog meda. Gde god je neka izložba meda, uvek homolje. Zašto homolje? Čista sredina, nema prskanja, nema zagađenja, znači to vam je čista priroda. Sve vam je čisto. Pčele tamo uživaju kod vas. Jeste. Znači imamo sve vrste medova, imamo razne mešavine za imunitet, za jačanje organizma, za muškarce, za prostatu, cimet i med, za skidanje kolesterola. Imamo propolis kapi koje su inače dobre za viruloza, upalo, za infekcije. Imate pergu koja je sad trenutno najvrednije nešto iz košnice, to je pčelinji hleb. Zašto je perga dobra? Perga je dobra za imunitet, za jačanje, za obnovu ćelija, organizma, za opšte ceo organizam obnovlja, znači jača i daje energiju. Šta kažete, gospođo, kakav je taj homoljski med? Divan. Vidi se da ste vi potrošač. Da. Imate iskustva. Mesečno bar jednu teglu. Može i češće, može i više. Pa moglo bi, ali... Ja, boga mi 2. Ja bi mogla i više. Mislim, od 2 ne više, ali 2. Pa tako. Nisu pravo oni kad kažu da med škodi. Ne. Ne škodi, količinski može. To nije tačno. Može, količinski koliko hoće. Meni jutro ne može da počne bez meda. Pčelar Teofilović Ž. Dobrivoje. Pa vi sad ne ličite na Dobrivoja, a to vam je suprug, verovatno, jel? Jeste. A gde vam je suprug? Ovde svi supruzi ostavili žene da prodaju. Na pčeli neku, mora neko i da radi. Mora da se radi, da. Pa dobro, ovo je posao. Stigla sezona. Vi ste ovo je med sa Stare planine, jel? Okolina Knjaževca, selo Stanjerac. I to je med sa planine, sa brda? Jeste. Pčele vole visinu? Pa ne preterano, ali neke umerene visine su dobre. Zbog bilja, pre svega, jel? I po čemu, šta je odlike vašeg meda? Kvalitet. Na prvom mestu.
Kako to dokazujete? Pa dokazujemo analizama, super analizama. Šta mogu te analize da pokažu? Sve. Sastav? Sastav, ona hemijska, biološka ispravnost, na ove antibiotike, sve, apsolutno sve.